Attention to the cinema will be a car by K Effah. Subscribe, like, comment, and share. Yanko Facebook and Hostway. Also follow, like, comment, and share. We are your notification bar not so K Effah Emame. And some of the told you are free Nanaba ho Nanaba Effah. Na we ana watch the match the camera koyese audio leak da K Effah Nayas ho any ovra ho no e camera koyese abrantie na ana leak you audio no enye obi bia because Nayas onko fa ba bia se odi ono akase nanim kwase ba beto abonten pa dia enye anase ontini pro enye eno nti se ye hwa asem no ye pa dia na eya abrantie a ya Nayas ko kwan ana ebe leak audio no Nanaba Effah alleged. Yebeko ni akotie edi abana so ansa na menka wo se Eko University Foundation ana asomasena me de jimedi ebe so mo e attention TV so the number n 0548300985 freno na woni no ending komo emfa wani bia jan kama browa ene ehosia eho minua ba na yas ena ne de ne ho aba asem ye radi yankopon be si mo je mu du chesuo mete na yas asem se mensunu mu pa batu nim se asem ba na naba K Effah se de asem no sitie no mechanism with no fear or favor you know as you see the issue are trend dey say Nayas ya sebe ni kunu edino atukwan na Nayas ni kunu nsensem bia ba Nayas akodi ni kunu adamfo nsem na ni kunu no adamfo no etimi ede Nayas aye hanam amanese na wawe Nayas kudu pasa na owie ya eba a wo hyehye Nayas nyina no wamfanye dey endi so na Nayas ye audio ma na later na wade so na say later be ma no release audio no asemu ye ba be biem what I say me be sene nchenchin furu num na makanya hrewo na maduso bribu na matima bonyo na me wie a ma kiro de ma okwa bibire tsingwa topi wodan so tuntum mirachi ye no asemba enye nipa na asem na to no ne hia ye no wo nipa wo hwe me a meti asem no bi me no mienu sa yenso yenkonkoye victim na ase yenso yenkonkoto sa afidie no bi mu na bere bi ebetoto yakwan yi na emu afutuo ni munyansasu ni nyimu nyansasua de wo comment a wo de beba na me madwan me de beba no ni nyina aka wo ne bema ye nyina yate de ekwa ase enti wo so wa mamra ya ni wa mane wo so ye ne se wo de oba share video no na yas mema bi e wikido wadamfo die mpa ne bema wadamfo yire ho beye wakono wamfe enu anye example wetimi ahwe wadamfo yire owie wadamfo yire na se incidents bi nso asia na wetimi abọ modena san release ni audio awoye mawo and audios ahodo a circulate no na yas interview any ne defending team no nyina di adanse say it is true say be mana we Nayas it is true say the audio was recorded by Nayas entino make every right say me de mano betum na abeka say nyemi fi asem social media nyi obi afi you sa asem no beto abonten ko ade a ye no ma ye wa asem no ho adaje na wo se nya adaje na ye doso nsem no mu ma manfo nyemu aba na ye de boye bra ewura di yakofo ma me zire kakra asem ma serious baba bi e wikido akwa bi anadamfo bi se da no a woni nadamfo ni dia o se nkwan ye de di pakro ye nkwan me sure so be de se nkwan yi free ho wan fere nadamfo no woni fie biem na yonko pa de ayonko boni bi wo wi ase pa o how could you CHOP Nayas for free no was releasing the audio I was sending ma be mana nya de na be mana wo release audio no minimum de ya no mo say secret audio the best secret is that there's no secret mamini kan fa ne sei Nayas adentina negative news in kwan ne ba efa Nayas ho Nayas trending news nyina are negative and people have got in mind say negativity no sell it, but the kind of negativity news na efa Nayas ho no Nayas no kreni you got to do something about it enye ma enye kra negativity news e ba fa ho bia no nye news a me fa ne say eja wudimpa nti Nayas ya no wahwe ne yi nti with that no menya sure say Nayas e sheda so person ba media space no so
nti obi nkoye audio bi a circulate na woni ne kunu mfa meje trend because me nim the trend no ombenya free mu wo account mu enti omutimi yesa nti se enye Nayas ene share da be good ne ho ni masede a let me bounce on that man ya wonya adaje read Nayas for free iPhone we read Nayas for free na wa we nipa no for free no wo de oba de ane se share video no wo share me hu se wa share no wa comment comment no na me hu wa he so what I say wo share no wa comment na wa we Nayas for free na wie no na wasan a release audio no matter how the condition any you see ye bia no the audio was with the man it is either say Nayas and a year fake audio bi a release ye anase ampase obi anim say owura anase be makoro na we Nayas no be ma no release sa audio no be ma na one Nayas die no so one Nayas na die no release audio na be ma no nani nti ye kra onye obi anani ye bi if you say seven previous to break a home there they are no wedding so what take advantage of somebody a wonim se nipa no eye go do down for yere na se wutimi nya akukuduro esa release audio no in the name to break her marriage and I say Nayas ka say na se de Nayas alternative so I can say me be was one na se de pa na se na de no eno ho dam na ebo sa ba ma na nti obi yere na sebe waye no ho ade sa asempu na ba ono munyae se aware egu bi ade ne nsako na watimi akotu obi yira ya ase na woni ne gya ya wo san releasing the audio sa opese bi a wo de breaking home na sa wo de condemn oba no me de me feel say on that act no be ma no nani ntie the release the audio no say on release ya nani ntie na one show maturity kra what say obi asebe owo JHS na dwene nyine na wadeti enkyere ne bi oba de wono oba san na se wugu nanim ase na why very very careful so oba no bu kwase mpo a sebe mpanin se ba bi a sebe woto pa ko ne ho ne bu kwase a so ma wade da ye na wubu wadamfo no hu se wo yonko enti ne yere wo mfa na nka e bi a Nayas nso anye den ama meye wode sen sa audio na anye den ama so ama me release nti se Nayas asa ko ne ba bi a na nka wo se wujae no na meka no kra kire be ma no efa na ni ente ye enti wo pese ogu Nayas awade no na nyaade ya Nayas sofo nso me de ba beche no Nayas tie mi ha se wutie audio na wo sende ma be ma na wonim se wo audio na pese wo de blackmail be ma no thinking se osuru na obeka kire na damfo no eye wo awukunu no se oba no ho no wudi wuye wuse Nayas wonya akoda wo kan se wo na wuye se ni wuye se Nayas you bear in mind with me say be ma no one repeal na okura na wo se ka kire mu wonim Nayas wo yemi nua ba but man ka no kura bi ankire wo na wo koso abo abrabo ma won sem bi kwaye saa wo media space no so a na se obi anim se wo yemi nua ba no esen gu mani mase nti wo nua be ma de wonim se de misu ban siti asem no wo se metenetene na me kire wo nso mfonso adentina woni be ma da na wonim se time na woni na dae no eye wo kuna damfo a asem bi nti na wo ho na woni na bo adwamanya dija yem ho basa abusia ha attention TV so nsem a me de beso mo edifui Nayas akache ani nemu no abrante efe nanaba ifa kire mo kire ka me koyese abrante onya na ho kwan wo Nayas ho ani liki audio between ono ene Nayas ntema sese no abagentre ha wo Ghana fanemu eni wiasa fanya ni na attention TV esne ha ana me de mo ebisi me ma monhwa moniti keep watching attention.